Taray tagundaway gagayem ken kabsat ket adatoy nga mismo ditoy Sitio 2 Sentro iti Barangay Ugis iti Nueva Era, Ilocos Norte. Makasarsarita tayo ni Manong Roger Orianza gagayem ken kabsat gapuanan nata adda iti ananayon na nga daytoy ket sigon kanyana ket sakit asepsis nga sigon kanyana ket iti sumarunungal aldaw ket moopera iti daytoy an-anayon na gagayem ken kabsat asigon kanya na ket kailangan na iti 25,000 pesos tapno di kasta ket adda iti aramaten da apang paopera mga ka JCQ. Karita gundaway intay man makiasarsarita kanya na ken agpakpakaasi kariti so amin nga viewers, followers, supporters iti JCQ online TV channel ken dagiti so amin nga makabuybuya karito nga interview tapno di sa mga ka JCQ ket intay man tulungan iti kasapulan na ken mapaagasan iti biyang na mga kaibigan. Dati sir, tamok limtag lang detoy. Tamok dati-dati nga sakit ko detoy. Nagtumarak ti agas ngam di labing kasakasan sir. Limlimtag mo latan. Tatan idi na pami pa-check up sepsis detan ikumpaindakan kun daw tin sir. So nga inoperada detoy ay nikada dagiti lasag na ay kodil na detoy sir. Tanakaro idin. Tata so detoy so nga kunada ni doktor nagawit ka pa lang, tagpalain ka pala di balayo, katagkaroon na tibilyon, kung ano sir. So nga, nagawit kami pala 2027. Tagsubli kayo ito, no, check up na kami di tres sir. Kinita na nga medyo mayatin, kung ano. Kwarta lati ka sa pulan, tanong da kwarta yun, mabaling nga operaanan, kung ano sir. Tanong bayag pa lang nakarkaron ton, kung ano. So, ti problema tata sir. So mano tikas lang kailangan yung pagpa-opera kay Manong 25,000 sir. tapno Tapno mapakuha mo lang ito sir, mapasubli mo lang di dati. Tanong mo operan, 1 week, mabalikan to agawi din kung ano sir. So, iti ko ano sir. So, kumusta kami iti detoy marikrik ng tata? Okay mo sir, dito lang no agot to na sakit lat tamot, lalo tatag dardara pa data di pa nadalusan. Dapat dito sir inaldaw nga madalusan. Ngam amon pa mo di bagay umang dalos sir, tama na pa nanda busy mo. So ayor ore ko to sumang pet sana to dalusan sir. Tanong nga madalusan kami bumangsit. Bumangsit sir no ang madalusan. Iso dito. So sino mang tutulong kanyang tatamano? Ni bakit ko sir, di mang tultulong pala kanya. Kasi Kaya nagiti karuba dito kapagyan dito sir, kita makamamo kanya kadumat na itultulong doon sir. So nga takkal nga yamanik dagiti karuba dito kada ka nagakakadkadwak sa dadakkel mo tira itultulong da kanya kon. kasi iti income yo or source of income yo tap na tigas taket makulungan tata. Dati sir karpintero na isong di nagsakita kon awanan jak pera kabubran sir. Nilang bakit kon sir. So gundaway mo Manong tap na tigas taket agunnoy ka karagitay agbuybuya iti JCQ online TV and of course tigri supporters ti JCQ online TV channel. Siyak ni Roger Orian Sapo, orgon agpagpag-asyak man ta tulungan dak ti pagpa-opera ka po. Ket masapol ko tuntuno 17, January 7. January 17. So dayjay Ang gamit pa nga nagpatulong iti LGU. madipay sir. No adi iti mensahe mo niya ka mayor. Pumayor no tulungan na man apo. Ta may pa-opera dito sakak. So DJ, gagayem ken kabsat kariso amin nga agabuybuya kada tayo sapi kumata may ikan tayo iti sangkabasit at tulong ni Manong Roger tapno digas taket agsubli iti dati nga sitwasyon may subli iti dati nga skin datoy akin left nga saka na mga kaibigan. So dagiti so amin nga agbuybuya iti JCQ online TV channel agun unnoya kada kayo tapno digas taket matulungan tayo gapuanan na ta baro atawen baro anamnama ken of course baro a panagtitinulong mga kaibigan. Manipod iti Barangay Ugis iti Nueva Era, Ilocos Norte. Joey Cordero Kiawit mangipadpadanon kada kayo gagayem ken kabsat.